Alhamdulillah, thumma alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil Karim, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allahi wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Wa nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala fi hadithihi asy-syarif, al-muadhdhinuna atwalun nasi a'naqan yawmal qiyamah. Mga uripin Allah ay nabiyalu ayan panabi akan rakano nagyong kuto aki kini sampai na rakano si iko salama pangnintan si iko Allah mambagi antano ay mabuwaloy alang tano si isang programa tano makampat oras na so kamugitano sa makampat sen makapantag si iko kapakalalabi o mga tao mga pangangabang so nabitano Muhammad sallallahu alaihi wasallam na pitero yan tigyan manai Pitero unabitan na Muhammad sallallahu alaihi wasallam atigan man ya al-muadhdhinun atwalun nasi a'naqan yawmal qiyamah. So kung sa mga pangbang nasiran mga atas ilig si isaalungan na mauri. Siran ni mga atas ilig si isaalungan na mauri. So batan pamakubatan pumikiran na naantong na ikisusumpa taging kaya ka pumakatas sa ligtan sa alungan na mauri. Ilan yung man tanong din naman mga ripno Allah si isaalungan na mauri na padsaawi daakal nagu awi da akala tanto amala ami pagawi da akal mga tao nagyuto sugawi amya kayaw-yaw naad na keto na mga tao agyuto ating yan na dinyan di masusaw taman sa pamusuan yan adem man na ketoon ang mga tao ataman si isa bubu niyan agyong kutoa ating yan adem man na keto na mga tao ataman sa kasadan yan agyong kuto ating yan na adem pa na keto na mga tao adin yan di maplangoy agyong kuto ating yan. So giyong kuto ang mga tao, may lero agyong kuto kapakalalabi yung mga tao, ang mga pangangabang, pumakatas agyong kuto aligiran. Si isa alungan na mauri, sira ni mga atas ilig sa alungan na mauri. Sa yamaanan yan na pumakapuro aligiran. So pakaligtas siran, si isa giyong kuto masa, mala aawid akal. Pakaligtas siran. Ago, miya panutul pan o Abdurrahman, Abdullah bin Abdurrahman, tigyan manai, miya panutulu Abdullah bin Abdurrahman mata na tigyan na suaba Sa'id al-Khudri na pitero yan rakanian tigo Abi Sa'id al-Khudri tigyan mana iya inni araka tuhibbul ghanam mata na tigyan na sakan na ya pagkailangan sa tigyan na pagkabubayan ka so kambing ago pagkabubayan na kapan so disirto na igira Ati Abu Sa'id al-Khudri asaka na sisika sa giyong kuto kapupumagunungi ka sa giyong uta kambing ka o di na sisika sa giyong uta diserto kapupumagunungan ka ko kambing ka na igira ipupananawag ka subang sabab ko kyaw man yan na puron ka giyong kuto aswarang ka puron ka giyong kuto aswarang ka kasuki puron kasi sa giyong kuto aswarang ka na mata na tigyan na den makanagun doon na makanag si isa giyong kuto ulalang uswarang ka apad sa jin pad sa manusia pad si ko lango na siya pagpakanagar ka si isa giyong tamas adi nga di kapagbang inunta na siran na suksi ang kairan si isa alungan na mauri so ya kalibala sa giyong ka imang oripnol akapagbang na paganero na ginanami aluitan ikadwa na inunta no di pagbang gii kebaloy isa so lango na mga tao lango na mga kaeden na apupukan nagsaging utabang tanong na pala siran pisag si salungan na mauri nagupala siran bupeng ni sarila si iku Allah subhanahu wa ta'ala mana ni nakarila ang ka wallahu subhanahu wa ta'ala nakatiro Allah subhanahu wa ta'ala wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah badang penatigyan pekalawan sa kape katiro si iku mga tao ay di dan di matero na gyung koto aki pupenulon niran sa kasimba si iku Allah subhanahu wa ta'ala raks mimbilan tadi siran mimbilang ataw siran kapinggal bakiran so ini sugukiran Allah nini sapariran ko ginawiran agyong koto ipkararang ito Allah wa qala innani minal muslimin nagugiran di teron apad kami si iku mga tao aming babayo rantang saginan mga oripno Allah maanan yan nasa manayan na magandang makataling agyong kaya bulan Ramadan so man isa na pag-apply niyan si iku masgitian akabaloy niyan apad si iku ay maanan na papagbang kaniyan maparuli
agyong ko to mala balas si isa alungan amawri anin maparuli agyong ko to mala balas o mga tawa mga pangubang asa din sa pupaka nagsisa agyong ko to aswarang ka na pala no to suksi sa alungan amawri nagupala paled no to pupeng ni sarila sa andaman yam ananian na karila ka wallahu subhanahu wa ta'ala sa apya saya tanubu kaya tamani agyong kaiyakap ke payagulalaku wa hada wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.